To my GH, all for me, my papa shonko, about to be day as low. When your banana ama usa, whom say, a feel an antinum, and some missy, and who be here, see a baby moon, you do most required to say the witch be and you bet to dress and a wow so, obey me any be a woman. Now, see a gunner has say, a ya branch up you did say one day open life of pa, a car. Fashion I would mean so a car dress now or to feel crampona who the pictures crowd we may show a take a know what to know rings a good in some home ne shirt or was share be a design about papano ni fear crowd design if you mapa or pay design casa so how pay needing Eddie Ossibo na a dear most know yes our friend Zara man na the dear casa a Richard Brown now then they essay na sent him or release some pictures to be now was share the friend or be my dress and my dress yibi but was channel oh one design my palm utmus are surround there mema style my form na pleating woman dress by pleating woman in a Ghana for see where you who be that ye be that say a baby my will be better has say ya will bet me as shattered or bear my palm between ya kudo after about I share aje purse I share shoe I share glasses so will pay you who be that and until you go for trade the pank or for streno, a bit so ya no say we a suatra crowd with suatra. I didn't say Scottish for and a one more festival be and that's a one more tradition or more skirt in the top of Moshanti. Omo no motion no crampono doing festival no put no motion at the 97 saying and I was so bo so we took kwa kwa brochenti what we baga na have pa matare dress and cast plate room she say I am my life na fashion is madness and no na gonna for no more church no na bi so kai na that them say into the na ba na mo pan ti abrante we ohia no we wo fa no we wo hu ne saying and otimi ene netena ye ne ewo ba we de wom dwe ho wom ti asenti eye ensema ebo papa figure na for find the pictures no the two dwan no wa ba out said abi they see a day there so na ensem le ka ko no so na ya no na ga na for trade na bi ya no kan sema ehun hia fa no ho de ehun be hia so be ba out na wa be cheche ni nsemu na wa kan sem no we bi na ensem ni kakra e de a kire na no e na ma osebo e de nsemu atudwa ye wo he enti ade ntina me ma se na wonim na wo be sere sere ne kwa de wo sere mfa no nemu so be di watam na kwasi amano kona ko yi o yere skirt na wo se no ona di omo kan dia omo kan say so how did me kan mo from because I know how did this man in skirt chop Nana Aba Namwa? When I saw Nana Aba, I was God to her. Nana Aba no more respect him too much. Na nti omuti didn't di matem no. Tama mi hu Nana Aba no ogun se mi titi ba. Me ye me ankasa meduma o. Me ye me ankasa meduma. Ye nyi medi. Ono ye betuma yin edi ne no tena. Nkofo no mbetena ho am respect o mu more na nti omuti be di nkofo atem. Se wo pena na ba na mo asama mpa se na wo kana. Hu se me ne oba. Di matama wo de di na tag no. That is why I said I want people with 5'12". People with 5'12", no, they won't come and say any megumbia. Ghana had a man who say, so we be a sema. I celebrate no me penasem, me person in appear sem. And a man was honestly appear and you're fine. And Tina make me be bien and me do what I didn't say was and be bien and all the Nidia target. Nana Bama wants baby father. Don't I have a name? Tama means Esana a how? Tama means and no ella or support Edia go na and son I'm train na Mr. Kaka. Eh, I said me and so you. Eh, Papa. Che asia become be defend or fashion sense away and not to the two dra. Send the dress in it there, any be and or fashion trend. Fashion is madness, no say won on here put gonna for best. Now then yes, my answer. Now that be o yen train answer. Sa Nana Aba anamwa babies that didn't and you were no mu in the cover by ye.
wono osebo ena ansa no beba limelight mu e wo Ghana ha se wo de beto dwa se wono ena ye na aba anama ne ba bema a wa wo no ne papa ananka tete fitete krampo akla ibe mu kra ye nim se na ba anama wo ba ni enim da se o papa o baby wambo ne papa din so da yete se bro di 16 years no ena ko wo akola no ba se ni papa ne wo ne papa ne wo de bia na speculations na rumors on to se wo so bo ankasa mu wo ba bonten elebeto dwa se wo ena wo fada ye na aba na mo eba no waka now that to da na Ghana ha say obi o ye popular no se wo bo ne din se wo no relations e de yara ye ka wasem a ye ba ko fefi ho the woni no ye popular na ase na ye ba wo so aba address no na afi ye the address a eno ne problem ye osebo ese Ghana for ye nim ni din ni ye nim din kra still ye be ka wo din a ye se ye mbo ye fa accolades bi enka wo se wo ne ye ka wasem no na ba na mo papa na anamwa ne ba papa ene wo eni te no na be kai first na ye de no ba ko no wudi no osebo na na se Zaraman na se Richard Krabo no asoso because eno na de ba into the limelight eno na de age popularity a be see ene wotimi tra social media kasa e ma pictures kra Ghana for ye like enye no kra pa menye sure Krabo say you be that recognized those say we fashion sense the whole fashion sense be a extraordinary Krabo no still na enchi ahi bia ni nemu no bi so ka say papa osebo you say den me enka se bi chop na ba na mo a wo ti ho keka se wo ni mu no wo nyame ma wo papa wo feri wo shia no wedi 16 good years 16 years aklo wedi 16 years a wo ne twemp na asa nyem no nti wo feri po se wo ka obedwom so hu no wo ye nyame de ma no na plus 16 years de no onim ese ka ba this time ka yen chuntum because who abuse you abuse 16 years be no on worship because on who be that we breaking the virginity anyem no ama na wo ba na nyame adom wetime ko school esua de abenim difo abe professional o na djuma wo dia eno so jealousy apel mu say we are god man we are god mama say anything obo eto nyum say aboa konkotiba wo benyi ayekese wo hia no ya aboa konkotiba wanka ho wenyi esi a wenyi ni so wenyi no wo de abesen wo esi a popular sen wo nti eden yara ye be se yenka wo ni yenka wasem a ye ba ko fefi ho anse ni aba odin na esi a so trendy because Bishop Daniel Obinim December ye na wo yire eka ho bi wo so ba bedwem ebe cheche mu se ampa ye wo yire na de nti eden yara si ye be se hu nkwa ko okasa yi je ye ba ko fefi be bia wo de pie eba limelight mu anse ni aka asem nti ende hu hia na wo de tu da se na ba anama eye wo ye nyame de ma no hu hia na Ghana for se na hu hia po se be ka se wo gu anka so no nwenu ase wo gu nwenu ase wa chite Ghana for se wo mumma enu nti na emma na oba na warrior no kampo no utim ne ti warrior sa wo fa wechi because e ka wo bumma e ke ba ne sen e na we skirt e she top e je ne he wo tutum she dress and I skirt no top na bi e di na chi kwa bontin e be de na wo kra enja ho e nim go say the man because wo be ma bibi man ye so be ma de e se be bia wo ko bia se won che won be ma yo ye hu ani osampa bembe ni na wo be ma wo no yiri pia wo ire a skirt and top wo so a skirt and top wan ni obe ma any wan ni oba ntia se na odi today de e hu hia e wo mu say fashion de ye fashion de crazy but masa e bibi man mu ene ye wo ye nyesu atrasa untimi betene bibi man mu enhye ntare expect wo say ye be accept wo say ye fashionista wo say dem na sa ankofo na wo expect wo so be like no emu ahe na be like wo would this happy to you to dra emu ahe e be like wo because sense bi enim ebi so ka say the way a wo kasa kasa nya no wo pemo tezo pemo film ni nya ekosi wa obeme film obese nkofo eyi na aba na mo no enti nchen wo de din agi femewie no pese yeyi ni nsi nchen na afi de yembo odi senti na obisa say ade ye nim odi ana wo se wodin but wodin no kra wo kra no enheda enye din wo Ghana ha sa Richard Brown ye boy ye nim enewe bi e de be ka won e de am enu nti de ya Ghana for ye bo din kofa na aba na mo no ye popular oye celebrity artist wa gini din be bi obefe bia ni din wo ho no onye betimi da tag na wo si ye mbo din nja na aba ana man din ade to so ne ye fan to che because wo ye wedwuma te say excuse all the man no edos Ghana for masa wo excuse no emfa kwam baku say we e na ma Ghana for asasane e wo te say yam te say twamo twa papa yi abrantin ni nsem explanation de betu dwa fan commenter or receive Ghana for when one pictures are we releasing one Mr.
asem na e mara ho me kan comment ni ano ebi okra me kan mete for NTV because ya pa na kakro na metimi akan no yenko tie we efi Amanda was saying some men pa what is special about your God spelled with a small g? Whatever you did with Nana is past, so leave her alone. There is no way you can do a playback. It is true she can be sacked because she works for someone, but she has a backing in the sense that she is a respected professional who can get a job when she is sacked. Fall sick today and see if your business will not collapse. Say good things about her and stop being jealous of her. Let her enjoy her life in peace. Adding, and whatever Amanda Chira will say, hey, papa. Sanya me ansam na wo kan se wo na wo som se nyame se na wo ye nyame de ma no ehun hia papa ehun hia sa bre ne twem na ba that time no we 16 years se on na me 30s mu ache ehun hia po so be obebo reflection kra wo ho kra po because se anu be bia we du no nya ne level ene wo enti ehun hia po so we ka sa ensem no na ebie mu so no se osone po ene no wo som kra po se anu enyi na we adwuma asem na wo ka se anu wo ye we adwuma eno no eye obi adwuma no yes akina na ba sesi akra pa so ye professional enti na kofo betimi endorse ne nkwanti woni problem yes akina ye de obi fofo be friend afa no odwuma no akata mu kra po no wo betimi ebi ono akata na dwuma obenya kofo bebre o betimi sponsor because bebi we duo e woni profession mu no wa kon kan pante hu hia po kra na wo kra po wo da sesi apo na se wo da mpem se wo yare sesi ana wadwuma no ebegu obi enu ho betimi aye ne se na wankasa mu ye no nti ebegu ntebe ya jai kra se wo ye nyatwem ona na aba ensem ho ase de nsem o keka na se wo ya ye nyatwem bi ase jealousy bi abemu e wo afa nti jai kra na aba anamwa enya asumdue. Helen Mubarak so edia wode about say it's true pa he made Nana Abba he made Nana Abba anamwa he made her no fashion ono so ede odaba chese won do gidi pa se eyampa se na wosebo ede nsem na egu hono na wo hunu se enye osebo pa de anka na ba na we ka fashion ka dress anka onim bi ayo ka anka no be krasi ni bi krachi obi anti eye osebo e na ebie nani afa dressing ene ahusesie ehun we su efi Vivian Adomako or say we are yasem what nonsense talk massa come up for there cry we are even the ones tolerating you or no so edia whatever say hey massa for asem eto nchen cry for asem eto nchen na yen gana for camp yen ye so ama wa ye de wo ye no ama wonya kapakra se wa betena bebi aka nsem a wo ka no yen ya so ye ka se ye ja wa wo nka wo ye wana nti forget cry ene nsem bebre na wo kan we dia me di etrato efi Patrick Owusu say respect your women and they will never disgrace you. Nana Abanama does not even acknowledge you in public and your other wife left you because of your disrespect for women. Please, the moment you start respecting women, you get back everything that you ever had. And also actually just say papa edu bra obenya obuo ediama ma na ba na mo wo ye dede se no ye nyame de ma wo nyame de ma wo anase wo ye nyame de ma no ebra wo dwane gya no ebra wo nyema wo dwane gya no de ni so tete no wo ba back no wa ba acknowledge say wo ye the baby daddy ana wa ba wonte abeka se wo osebo wo na ye ne ba ne papa na yesi anu wo buo ni eni obi because wan kase mu no wo ni obuo e de ma wo ho ene emma enu ti da wo ire an kase pa wo ware no tiska ware no ne wo ma mienu kwampo no wo timi eja o ya a wo te wo a wo krampo wenye wetimi anya ho hwenti jai kakra na Ghana for ye nja itie wo timi mu say Ghana for de so munya wo sebo sesi a wo mani mo betete no ne nam wo we be twe ne nsa we be twe na o basa ye be ka betete ne be sel pasa na ne nia no ye he bibi wa ha akola swa wo ba wato dom yehu bi ewo ye society yehu bi ewo ye daily life mu oba to dom a ewo the way obi heavy na odo ntisi na ni so so a ewo the way obi heavy edenti adenti na obi tinya kokudro se wodo bi a etwem na wi a wo ba na say that time a odo wo no se na woni ne tene sesi a ono so atimi ate ne ho ene nimdie pa no wo ta kokan no sa da dem na da dem life na onu live no master efa kwan mu ebusa fo mbisa mo efa kwan mu wado woda enunti no ma say ebe na wodo wo no na onim say wo ye be ma bi no ana say wo ye be ma su bi at so betimi ado ana so betimi ni aye bi pi no say obenye boa mo aye den a obeso mo because no odo na wo dwane janu no onyemie na wo dwane janu ni so tete no say odo ni ho biem odo na wu enunti wo tibi fa
that sem no emetra ho say ene say won sam be sum bi na so meye bibi in relation to you masa asona eye wosebo e ka no die mpa e na modwen e de fa ho de modwen bia mo fa ntu dwa e wotuma gh comment section e de mo so betimi a share video we e de ma wo bibia me din e de na ama owusu a kai say wo be follow tuma gh e wo your Instagram handle @tumagh_. na e bia mo so no like your pictures ni your videos e wo ho no makram. Yo, too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e wo too much GH no. Subscribe wo na ehintasem. Ensem a ebuafa oman Ghana so e na ye de bremu. One God nie. The only one God in GH. Eho na de bia mehwe. Abrochefo ene Ghana for mo mo wiasa fa na ina me recommend emamo. Too much GH. Kra.